sambung dapat pulau Raya 4 tapi ora dewa pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Samrah bin Jandab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'. Dan kami riwayat di dalam Sahih Muslim pula daripada Samrah bin Jandab berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secinta-cinta kalam kepada Allah Ta'ala 4. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah yang diucap oleh manusia apa macam beberapa macamnya. Pertama subhanallah dan alhamdulillah dan wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak mudarat akan engkau dengan barang mana semuanya engkau mulai. Jadi subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berarti nan pun subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tambur langkari je tak mulai mubalik tak kun je ti. Betul balik tak kun alhamdulillah ilaih, duda subhanallah, tak kun la ilaha illallah ilaih. Nyan hana pupu. Cuman tak kun lagi yang kananyo je ti gati. Mawat dadakan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kana mampu aja. Tengok kana tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Warawaina fi sahih Muslim an Abi Malik al-Ash'ari an Abi Malikil Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah memenuhi akan timbangan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani.
dan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi keduanya. Atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, atau penuh barang antara langit dan bumi. Suci, dia tubuh dan suci dari hadas, dari najis, yang bagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah, dua-duanya memenuhi tamla'ani, yang dua buah riwayat. Riwayat tamla'u, memenuhi barang antara langit dan bumi. Maksud jihinan menyatakan tahmid tu alhamdulillah tu penuh timbangan kebaikan, kena pegah jaitahat fahla le fahla ji. Menyutab sapat mandua tasbih dan tahmid subhanallah walhamdulillah, yang memenuhi langit dan bumi, menggambarkan kepada letak fahla tasbih dan tahlil. Membara tu fahla ji ketika huruf akhirat. Huruf akhirat baru menggambarkan yang kita doa kiban fahla zikir, fahla tasbih. Warawaina fihi aidan, dan kami riwayat dalam kitab Sahih Muslim pula daripada Juwairiyah Ummul Mukminin. Riwayat daripada Juwairiyah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu istri Rasulullah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada sisinya Juwairiyah pagi-pagi ketika salat Nabi akan subuh. Padahal dianya Juwairiyah di dalam masjidnya. Berarti orang Nabi bambengah di waktu subuh tubiyat dari Juwairiyah. Itu ni sembahyang subuh masjid. Sementara Juwairiyah gaknya ni di dalam masjid ke masjid pribadi ke. Karena orangnya nak masjid pribadi. Masjid pribadi hanya masjid ubud, tempat beribadah pribadi. Dia ke masjid je tu berlaku hukum masjid je iktikaf dah. Jadi waktu Rasulullah ni tubiyat bengah ni atas subuh, Juwairiyah di dalam masjid ke. Thumma raja'a ba'da an adha. Kemudian kembali Nabi setelah bahawa salat duha ya. Sampai duha Nabi masjid lena sembahyang sunat duha. Nu balik laum gede. Nu balik bak Juwairiyah rumah. Wa ya jalisatun fihi. Padahal dia Juwairiyah itu masih duduk dalam masjid. Nak wei nang ibadat ke. Nabi nuwa ka waktu duha, Juwairiyah segala waktu berangkat Nabi ke dalam masjid, nuwa Nabi mantang dalam masjid. Faqala, maka berkata Nabi, al-yawma 'alal halati allati faraktuki 'alaiha. Senantiasa kamu pada hari ini di atas kondisi allati yang aku berpisah akan kamu di atasnya.
Berarti selama long berangkat mono nyan lagi hana terdebit-debit lan masjid no. Yang dari Nabi. Dari long berangkat berarti dari bunakan hana tawawa rumah dalam masjid tetapi dari yang di Nabi baju wadiah. Qalat na'am nakul wadiah ya. Memang dari no selama rona tubik Rasulullah hana luawa sampai nohat pada khawatir duha ka madai naik masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti munzul yaum lawazanat hunna. Maka berkatalah Nabi, sungguh aku ucapkan setelah kamu 4 kalimat 3 kali. Kalau ditimbangkan dengan apa yang engkau ucapkan semenjak hari ini, sungguh seimbang akan semuanya. Nyai kata Juwairiyah kan dari long berangkat inang kabat tu masjid sampai luar mantai tu masjid tak berzikir. Nyan leh kata kenyan, leh kata berzikir dari subuh puno sampai duha. Napa boh kalimat lo ucap lelong santai ngan dikir kata menduk. Dari bunga-bunga tu. Napa boh kalimat berzikir duduk saban nilai fahlaji. Nyawa tega keun saban dah. Artinya begitu banyak pahala walaupun 4 kalimat hansaban dari awal subuh sampai duha. Cuma menggambarkan letak pahala walaupun jipet ge sagai. Padi perbah kalimat lehega sagai. Menandakan yang kelebihan pulum iktakun lagi wate Juwairiyah kun mupek ge mentang lepas jai bala per kalimat yan kalimat zikir yan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Beri bawah kalimat apa kan? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Tabah. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Peut bohnya lega kun. Ya, saban lagi Juwairiyah kun. Juwairiyah berzikir dari subuh sampai duha. Ngan bahasa riwayat tu meno je. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arshihi, subhanallahi midada kalimatihi. Yang kun mana lagi berkali likut ataina tanya benar tak kun benar kun beruh lam ahli amal. Gimana? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujiannya Allah, sebanyak bilangan makhluknya, sebanyak ridha dirinya, dan sebanyak timbangan arasnya, dan sebanyak jumlah itu bilangan kalimatnya Allah. Jadi subhanallah wa bihamdihi
Ihna le subhanallah bihamdihi lagi le bilangan makhluk tu. Jadi kumpul juga Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk. Maka kala ke subhanallah. Ya kan? Dikna le bilangan makhluk ada dulu dik pi. Olehnya dikna keridaan Allah pada doa hingga. Olehnya timbangan arash. Lagi guhon arash. Olehnya jumlah kalimat Allah. Riwayat ulang-ulang subhanallah. Ini subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Tapi riwayat yang tabah tu ulang subhanallah, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi midada kalimatihi. Warawaina fi kitab Tirmizi, dan kami riwayat dalam kitab Tirmizi, dan lafadznya lafadz hadis ji, ala u'allimuki kalimatin taqulinaha, adakah tidak aku ajar akan kamu wahai Juwairiyah beberapa kalimat yang engkau ucapkan akannya kalimat. Nah riwayat dalam kitab Tirmizi. Lagi yang bentuk ji, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi. Tapi dia ke leh-leh ke? Begah ucapkan sebuah kalimat leh-leh ke? Nah riwayat langsung aja leh-leh ke? Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi. Kaleh. Subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi ridha nafsihi. Alega subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi midada kalimatihi, subhanallahi midada kalimatihi, subhanallahi midada kalimatihi. Duduk takun. Pokok je saya yang nak hadis tengok benar ucapkan. Nyalung kali ucap Jadi benar tamal supaya tamal ahli. Tamal ke tetap mandum, mana mungkin jadi tak. Tengah teori akhirat dia berarti lam ahli amalnya. Dan warawaina fi sahih Muslim aidan, dan kami riwayat dalam sahih Muslim pula daripada Abi Hurairah radhiyallahu anha berkata ia, qala Rasulullah, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Bagi bahawa aku ucapkan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih cinta kepadaku daripada barang-barang yang keluar atasnya oleh matahari. Nabi ni berkata, lebih nesukai nesenangi ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ketimbang puyang dalam alamnya yang disinari oleh matahari. Yang terjangkau oleh sinar matahari kan macam-macam tu lama-lamanya. Mantang lebih nesukai ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Artinya ngan asal dunianyo ngasal langitnyo manteng nesukai ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena Nabi nanti apa rahasia je, pu fadilah je yang Nabi lihat Allah ke orang yang berzikir ngadayan. Dengan subhanallah. Warawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim. Dan kami riwayat di dalam dua buah sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Kami riwayat dalam dua buah sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ada ia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa daripada keturunan Nabi Ismail. Orang pemerdeka alamin yang paling lefahlah apabila yang pemerdeka adalah keturunan Nabi Ismail. Jadi orang yang ken la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 ke yang taban lagi ke pemerdeka perdraw lamian. Lagi yanlah kelebihan zikir. Warawaina fi sahihaihima, dan kami riwayat dalam dua buah sahih Bukhari dan Muslim lah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, basungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu idla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyatin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Pun pegah le Nabi sallallahu alaihi wasallam, so yang ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali. Tiuro tertoga ucapan benar tipluh kah kan nyolam tiuro nata ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ada baginya seimbang 10 takulamian taban lagi tapu merdeka 10 dolamian fahlaji wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dituliskan baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan. Nah sertubuh kedosa dan kejahatan netampuh li Allah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika, dan adalah baginya itu benteng daripada syaitan, terpelihara daripada syaitan pada harinya.
demikian sehingga petang. Munyo lama teuro tak kenyan tertuga sampai malam danyohan diganggu oleh terpelihara dari syaitan. Ditulis diretuh kebaikan, menghapus diretuh kejahatan, terpelihara dari syaitan sampai malam. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidak mendatangi seseorang yang lebih afdal daripada barang yang mendatangi ia dengannya, kecuali orang yang beramal lebih banyak daripadanya. Dan menjadi orang yang paling amalan orang, kecuali orang lain yang lebih long baca akan tertu. Yang kurangnya tu tanya tertu orang je warto kan. Yang kala orang yang lebih nyoh hanam kait. Pokoknya lam tiuronyan, lam uronyan tanya nak baca tertu ke. Hanam C32. Benar tertu ke. Ai punya tim baca apa hati. Ya kan? Lagi tim pegah pulain. Tergantung taufik dan hidayah tu. Waqala, dan berkata ya Rasulullah Allah, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata maratin. Siapa yang berkata subhanallahi wa bihamdihi pada satu hari 100 kali. So yang kun subhanallah wa bihamdihi tiura sertuh ke hutat khatayahu, dihapuskan semua kesalahannya, dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun ada ia umpama buih lautan di laut. Kun subhanallah bihamdi sertuh ke. Nyan dihapuskan kesalahannya walaupun ada ia umpama buih di laut. Ini lebih bagah lah kan? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, tiak katro tertuga. Memang nyorainya lebihnya puasa kan biasa. Ya, awal itu boh dekat. Itu boh juga dalih tu memang tu boh. Takak juga habis. Cuma ya biasa benda handi trik-trik dah. Kita duduk trik-trik juga. Puhai. Ya? InsyaAllah sampai kuat hinan. Warawaina fi kitab Turmizi wa Ibnu Majah, dan kami riwayat dalam kitab Turmizi dan Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, afdalul dzikri la ilaha illallah, seafdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallahnya dari seluruh zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Mamnya tanya yang sedang mujahadah permulaan ke kan, nyan harus tak utamakan la ilaha illallah. La ilaha illallahnya yang paling utama. Qala Turmizi hadisun hasanun. Berkatalah Turmizi, dianya itu hadis hasan. Cuma la ilaha illallah ba'dakun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kena la ilaha illallah. Ba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah kan. Kena la ilaha illallah kan. Yang paling afdal zikir la ilaha illallah. Dan kami riwayat dalam Sahih Bukhari daripada Abi Musa al-Asy'ari daripada Nabi, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyiti. Ini riwayat dalam Sahih Bukhari daripada Abi Musa al-Asy'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pegah, umpama orang-orang yang berzikir akan Tuhannya dan orang yang tidak berzikir,
itu bagaikan umpama orang hidup dan orang mati. Pat beda orang yang tim berzikir dengan hana berzikir. Beda je lagi perbedaan tiro hidup tiro mati. Antara yang hidup dengan yang mati, yang nanyawang hana jawang. Kiban beda je, menalah beda orang yang nak berzikir dengan orang yang hana berzikir. Maka wajar kepada tengok dalam para ahli syurga, sehebat apapun orangnya, na penyesalan di atas wate saat udip dalam dunia yang hana ruh kepakai untuk berzikir, merasa sangat rugi. Tapi teruk dia rugi. Ini takkan ni juga. Pokoknya takkan ni tanya benar takkan ni. Dari phone mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia tak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kena yang ukanya. Subhanallah yang ada khalqihi. Cocok tak boh. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi. Yang lain kala berarti la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده 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 سبحان وبحمده سبحان الله 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 وبحمده
Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Yang kanan tertuh ke terserah buat orang penting ni. Kau je dalam hadis dia yang pegang tertuh kala elok. Ha? Cuman menuju yang lengkap dia amal ada yang kala susun oleh Imam Al-Ghazali, iaitu le nanti 10 macam na tahlil le tasbih na le macam olehnya na istighfar tambah Allahumma la mani' lima taita hingga akhir, tambah selawat lian tambah bismillahilladzi la yadurru. Menyonyan tadi cipegat bukan tulisan dalam kopi benda. Nyenang tek lengkap je Bandung. Ada tak amal hinan yang tak buat hinan kana bagi anji. Nyan taje ke amal bengah teput to malam moro. Itu pun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dua. Yang
tahlil ji la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghafar. Lain tasbih lain macam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan subhanallah bihamdi tatayo lian subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Padik kan kanam kan nama macam kan. Lian istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Padik macam kah 7. Lehnya Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adib 8 yang telawat yang na sifat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Padik ah tikurang linyan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang tipluh macam minimal tengok tak ke ti taboh-taboh tipluh ke nya taboh-taboh tipluh ke tiada kali tipluh macam kena tertuh kan. Man menyoik tertuh ke you taboh-taboh tertuh ke mana tipluh macam kena terbek kan. Anak gambar tadi tadi lebih banyak man semangat tinggal semangat dia kan. Hai pun dapat saya deh cuma dulu dengan berkat-berkat yang kata baca-bacanya ini je keroi terbuka futuh ke terbuka hati itulah yang 7 kan yang 10 kalau kumpulkan. Maksudnya jazam amal nyokai yang jazam amal je tak ijazah yang boleh tak beramal le tak teh roti le boleh tak ijazah lagi tiap inan. Tau cici kun je let mudah je yang biasa-biasa dah kun ya. Ino je tak mulai tak ada di peluk ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 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 لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh, 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 subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم سيدنا آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di minit tu dari pun 18 minit. Ha? 7. Dari lewat 5 menit sampai 20 leh. Ada 17 minit eh. Jadi sunat jotanya berzikir nyoleh subuh nafadil haji. Dari phone tak mulai berzikir bersampai itu bi mataurau. Untuk memperbaiki pembersih hati ji'uh dari sifat nifak. Sampai dua madaurah. Mana ada? Mesti dah baca dia orang tanya. Hai punya guru tu nasib tu ke apa sebab je?
Minimal kurang 30 ke apa-apa. Nyanci amal je punya ke 30 roe amal. Kajazam beramal tidak ijazah. Hana meleng-leng lebih. Hurau untuk malam 10 hurau 10. Wa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. اللهم اخرجنا من ظلمة الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.